Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadislerinde, cami mani hadislerde halal haram boyunca da hadisleri isketken. Oşol hadislerden de bir ökünü okup keteylik. Birinci hadis an Amir radıyallahu anhu قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. Bu hadis Nu'man ibn Beşir radıyallahu anh hadisi. Nu'man ibn Beşir degen sahabaların içindeki en yaş sahaba. En yaş sahaba bolat oşolardan birisi Nu'man ibn Beşir radıyallahu anh aytar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de aytkan muqamın deydi. Al halalu bayyin. Halal açık aytılgan. Açık görsetilgen. Kur'an'da Allah Teala hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitbadığını açık halaldır ayandagan. Vel haramu bayyin. Haramdağın açık. Hazır okutağız haramlarda dağı no deb ne Allah Teala Kur'an'da açık beyanda vatat. Ve beynehuma muşabbahat. La ya'lemuha kesirun minen nas. Ortasında şektü nesleri var. Ortasında şektü nesleri var. Anı köpçülük insanlar bilmeydi. Halal menen haramın ortasında şektü nesleri var. Anı köpçülük insanlar bilmeydi. Biroq faman ittaqal muşabbahat istabra li dinihi ve arzihi. Kim şektü nesiden özünü saktasa, al özünün dinini, cana özünün abroyunu saktaydı. Kim şektü nesiden özünü saktasa, al özünün dinini, imanını, cana abroyunu saktaydı. وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبُحَاتِ كَرَاءٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَّ يُشَكْ اَيْ وَاقِعَهُ. Ondan keyin hadis bilan uslaydı otat. Alemi kim şubuhatqa düşüp kalgan bolsa, şektü nesege baratgan bolsa, al bayağı tiyu salgan jerdegi koyçu siyahtı deydi. Tiyu salgan jerge barıp koyunu ottogon bolsa, koyu düşüp kalışı mümkün, ошол жерге кирип кетиши мүмкүн. Ошондой эле şektü insan, şektü nesilere jegen bolsa, ahırı haramga düşüp kalışı mümkün deydi. Düşünüyorsunuz mu? Hadis bilanısında ala ve inne fil cesedi muzga iza salahat salahal cesedu kulluh ve iza fasadat fasadal cesedu kulluh ala ve hiyel kalb. Hadisin ayağında aytadi, denede bir müçe var deydi. Eğer oşol onda olsa adam denesi oңолот deydi. Bardığı oңолот deydi. Eğer al buzulsa denenin bari buzulat deydi. Ala ve hiyel kalb, al jürek degen hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu bayandagan. Demek hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytıp ketdi. 3 hükümde aytdı. 3 neseni aytdı. Halal, haram, şektü nesi. Halal dagın şariatta açık aytılgan. Haram da şariatta açık aytılgan. Ortasında şek şubhalı nesiller var. Yani şektü nesillerden emne kılış gerek dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misal katar, misal men düşündürdü. Hima deb atat bol jerde. Hima degeni cahiliyet doğrunda İslamga çeyin bayağı baylardın, xandardın özlerinin jayıtları bolgan. Mal jayıtları, tö jayıtları. Tosуп algan, aga hiç kim bargan emes. Aga jakın keken emes, alыс jerde gana mallarını, töylөрünü ottotkan. Kim jakın barsa aga düşüp kalgan, kirip ketken. Bayağı baylardı tosуп bolgan jerine. Düşünüyorsunuz mu? Kirip ketken bolsa al ne kılgan, jazasını algan. Bir ödün tosуп bolgan jerге kirip ketedi, jazasını algan. Kuddu şol misal arkылуу Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşündürüp atat. Allah Taala'nın dagın hima tosуп bolgan çekteri var degen. Çekke jakın barsan sen halaldan жүрüp haramdan çekine jakındap kalsan haramga kirip ketesin dep atat. Keyin Allah'ın azabına düşer bolasın deydi. Allah'ın taraftan cezaga mustahik bolup kalasın dep atat. Oşol üçün siler şektü nesileden neme alыс bolgula, şektü nesilden özüңөрдү tыйгыла degen hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin ayağında olsa halal jegendin paydasını aytıp atat. Halal jegende en birinci adamdın jürögüne tasir etiyet. Haram jegende dagı en birinci tasir tüzmö-tüz adamdın jürögüne tasir etiyet. Oşol üçün halal jesең jürögüň ne oңолот, tazalat, jürögüň oňolgondan keyin inşallah bardıq jagı jakşı bolat. Deneň jakşı bolat, ibadatyň, jaşooň бүт bari jakşı bolat. Al emi haram jegenden keyin deneň jürögüň karaygandan keyin deneň karayat, oýuň fikiriň kara bolat, бүт bardygy jaman bolat dagın sen emne karangyga batyp ketesin, özüňdi jok kılasın degen hadis. Oşoň üçün halaldyň paydasını da aytdy. Ortasındaky şektü nesilleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisinde bayandady. Demek Müslümanlar bir gana haramdan saklanmasdan keyde biz haramdan sırtkarı şektü nesillerden daha saklanışımız gerek. İstabra ali dinihi ve arzihi hadiste geliyor. Kim şubhalı nesilden özünün tıygan bolsa, al özünün nesini, dinini saktayt, imanını saktayt, cana
өзүнүн аброюну сактайт деп атат. Ошон үчүн харамдан сактануу ар бирибиздин фимнеген түзмө-түз милдеттерибиздин бири. Ошон үчүн уламалар бул хадисте айтышкан, бул исламдагы 4 усул болсо негизи хадистер. Ошонун бирөөсү ушул хадис. Харам халал боюнча хадис бул исламдагы эң негизги хадистердин бирөөсү. Ошон үчүн уламалар айтат: "Ман тахавана бил мухаккарат юшак ай юхалитал кабаир." Ким бул нерсеге кичинекей нерсе бул шектүү окшойт деп ага маани бербесе, ал адам акырын барып харамга түшүп калат дейт. Чектен алыс болуш керек. Түшүнүңөрбү? Буга маани бербей койсоң акыры барып туруп харам жейтиган болосуң. Кийин харамды дагы маани бербей каласың. Харам үстүгө харам, харам үстүгө харам жейтиган болуп каласың. Ошон үчүн харамдан алыс болуш үчүн адам баласы эң биринчи эмне кылыш керек? Халалдан дагы өзүнү тийиш керек. Дагы бир хадис окуп берейин. Бул хадис Ади ибн Хатим радıyallahu anh rivayet eken قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيز قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. Bu hadis Ali ibn Hatim radıyallahu anh rivayet. Bu sahaba uğa köp çıgat ele. Bu boyunca suradı ya Resulallah men uğa çıkkanımda bayağı жаа атканда, найза менен урганда, жаа атканда кээде учун менен эмес, жаны менен, капталы менен барат деди. Капталы менен тийип өлүп калат деди. Ушундай жесем болобу дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи жок деди. Учу менен барып тийип, ошо учу кыры баягы кесе турган жери барып тешип кессе, же деди. Анан баягындай барып, удар менен урулуп турган болсо вакиз болуп калат, анын жебегин деди. Birinci sırası. İkincisi ayette ya Resulallah men muğa çıgamın itim var dedi. Bir itke Bismillah Ekber de jüveremin dedi. Bargandan ki karasam başka itlerde koşulup kalat dedi. Al itlerde jüvergen adam Bismillah Ekber de aytты ben bilbeyim degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytты. La te'kul innema semmeyte ala kelbik ve lem tusemmi ala l'ahir. Özündün itine Bismillah dedin tiyge aytkan joksun jebegin degen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikinci hadis. Bunda hadisler ayabay köp. Düşünüyorlar ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şektin negizinde tıyı saldı. Uğa çıkanda Bismillah Ekber atıp alsan halal oladı. Sen attın bilmeye kaldın. Senin atkan menen boldu öldü. Tigin kimin atıldı bu? Al aytpadı bilbeysin. Senin itin menen uladı bu. Tigin iti uladı bu. Al aytpadı bilbeybiz. Şekti olup kaldı. Fala te'kul. Emice begin dedi. Düşünüyorlar Oşonun için şariatta toltura misallar var. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Şekti bolgan yerlerde, şektin negizinde al nesege barabagıla, anı özüngördü, tığla deyt. Andan keyin daha bir hadis bul mubah nesilerde, bul goyem haram nesilerde gelip atat, haram and halal. Mubah nesilerde dağın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şektin negizini taştagan. Bul hadis Anas radıyallahu anh rivayet. Üçüncü hadis. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. Anas radıyallahu anh aytат, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jolda baratıp bir yerden bayağıda düşüp turup kalgan kurmanı aldı deydi, gördü deydi. Eğer de uşul kurma sadaka bolganda la akaltuha alıp jetilem dedi. Sadaka boluşu mümkün bolgan üçün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jegen jok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahl-i beyt sadaka jebeyt. Peygamberler en taza insanlar, ak söğüktür. Peygamberler insanların içindeki en afzal insanlar boladı. Oşon üçün alар sadaka, zeket jebeyt. Sadaka, zeket bu maldın kiri boladı. Allah'a hadiye verilet. Allah'a hadiye verilet, jahş nesele verilet. Oşon üçün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kıldı? Bu kurma düşüp kalıptır. Sadakadan kelgen kurma boluşu mümkün dep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jebey koydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Olsun fi nefsihi kurma halal nerse, mubah nerse. Demek keyif uçurlarda mubah nerseden dağın özün diyasın. Oşonun için ulamalar aytışat, avliyalar da aytışat, avliyaların sözü var. La yablughul abdu yekuna minel muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun. Adam balası avliyalar muttaqin darajasına jete albaytı, takvalar darajasına jete albaytı. Oşol mubah nerseni dağın taşlamayınca. Hadaran lima bihi ba'sun şektü nesege jetip kalbayın dep. Şektü nesege jetip kalbayın dep mubah neseni dağın taşlamayınca Allah'ın aslındağı avliya muttaqi insan bola albayt deydi.
Demek haram emес, kede mubah bolgan neselerde şek bolup kalsa, ana dagın takvanın negizini taşlasa yaxşı bolat. Takvanın negizini taşlasa yaxşı bolat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kurmanıp ne kıldı? Takvanın negizinde ne kıldı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cebeye koydu. Mümkün sadaka bolup kalışı mümkün degen ihtimaldın negizinde. Andan keyingi mesele şubhat degen ne? Şubhalı nefse. Şubhan nefseni biz ne kılabız degen mesele turat. Halaldı bileceğiz, haramdan saktanabız. Şubhat şektü neseler iki türlü bolat tuğanlar. Şektü neseler iki türlü bolat. Birincisi aslı mubah degen neseler bolat. Aslı mubah neselerde şek bola turgan bolsa, anda al jerde saktanu mustahab bolat. Saktanu mustahab bolat. Eğer de al asl fihi hurma bola turgan bolsa, aslı hurma haram neseler bola turgan bolsa, al jerde şek bola turgan bolsa, şektin negizinde al nerse saktanu vacip bolat. Oşoň üçin şektүү neseler kebir uçurlarda saktanu mustahab bolat, kebir uçurlarda saktanu ne bolat? Vacip bolat. Düşünüňärmi? Emi şekti kandy bilebis. Şekti biliş üçin dalil gerek. Dalil naşi aşşak naşi an dalil boluş gerek. Jönden jönele bir neseni halal haram degen bolboyt. Je şek degen bolboyt. Bunu gulu deyt, najaiz. Jönden jön oturup Allah bu su haram beken, halal eken çekten berbe. Bunun tamağı halal ve haram çekten berbe. Şek boluş üçin dalil gerek. Düşünüňärmi? Dalil kança kawi bolsa, oşonçoluk şek güçlüýrek bolat. Wajip kaça jetet. Kançalık dalil az bolsa, alsız bolsa oşonçoluk şektin hökümü ne bolat? Jeňilirek çygarılat. Düşünüňärmi? Demek ne oldu? Eger de şektүү neseler, eger de asıl al jerde hurmat boladigan bolsa, misaly hurmat, anda al jerde negizgi nerse şektengen neseden saktanyp wajip bolat. Misaly yet. Yette asıl hurmat. Al-aslu fil lahm hurma. Bu derece. Yette asıl hurma. Anın halal ekenine dalil gerek. Bismillahu ekber dep soyulgan boluş gerek. Bismillahu ekber dep soyulbasa al haram. Oşoň üçin al-aslu fil lahm eken hurma al haram. Oşonduktan yetteme öte ihtiyat kılabız. Özgöçü sırttan kelgen etler var. Başka mamleketlerin kelet. Musulman emes mamleketlerden kelgen etler bolat. Anı biz bilmeyiz. Emi biz ne kılabız bette şek bolup eni karayız. Anı bir bayağıday halal komiteti başkalar tekşergen bolsa, halal bileri bolgan bolsa, sertifikatlar başkası bolsa, jakşı alımlar işlegende imandy bolgan bolsa, oşolaryň sözü negizinde jese kollansa bolat. Anday belgisi jok bolsa any jebeybiz. Bu жерден şubhadan taktanyş wajip bolat. Düşünüňärmi? Ette ne oldu? Asıl fihi hurma bolgan sebepti, bundan saktanyşlyk wajip bolat. Şekti bolup kaldı. Dalil değilbese, İslam iskinin jolu menen soydu, soybodu, bizde dalil jok, bilbeybiz dese, anda biz sırttan kelgen etleri albaybiz. Düşünüňärmi? Sebep ne oldu? Al jerde şubha bolup atat, hurmatda, halal menen hurmatda bolup atat. Oşoň üçin bu jerde emi ne o dalil de jok boladigan bolsa, anda bunu ne şektin negizinde saktanyp wajip bolat. Ikincisi al-aslu fil eşya ibaha. Al-aslu fil eşya ibaha. Bu yetten başka büt bardığında negizi bu mubah. Dandar, azık tülüktör, azık tülüktör, mömejemişler, çöpçarlar, maylar, büt bardığı, ösümlük mayı, başka büt bardığı aslı daval ne? Mubah. Anda jengillik var. Emi munawu dan, munawu azık dan azığında, munawu may azığında, munawu çöpçarda halal hurmat boyunca şeklenip kalsa, emi dalil negizinde bolat. Dalil jok bolgan bolsa, anda saktanam dese şubhan negizinde bu saktanyş mustahab gana. Mustahab gana, wajip farz emes. Düşünüňärmi? Biröw koldonup atkan bolsa, ana sen de jaman görä albaysın. Jaman da kıla albaysın, inkar da kıla albaysın. Sebep al-aslu fihi ibaha. Düşünüňärmi? Munawu may dedi. Bu maydy ösümdük may eken, içinde birdeke koşulup kalgan boluşu mümkün degen şekden bolup atat. Aslı ösümdük may, seminçke may, başka may ne halal, mubah. Al koşulduğu koşulmadan ne? Dalil gerek. Najas koşulup kaldı, başka koşulup kaldı, dalil gerek. Dalil yok bolsa, anda şektin negizinde hüküm kılbaysın. Saktanam desek mustahab gana. Farz vacip emes. Kim koldanamsa kollanaversin.
Düşünüңөрбү? Bul aham öte zarıl erecelerden birisi. Al aslu fil aşya ibaha degenden bilinet. Etten başka nersede asıl mubah bolgonduktan keyin dalil qawi bolsa gana anda ne kılabız? Şekteni ana haramga je başka çıkarabız. Dalil qawi bolsa, je dalil jok bolsa şekten işte hajati jok bolat. Düşünüңөрбү? Al aslu fihi ibaha. Al emi hurmat bolgan. Al aslu fihi hurmat bolsa, al et ana negezi hurmat haram. Anda dalil kerek halal ekendigine. Oşoň üçin sırttan kelgen etleri kayra aytabız. Egerde dalil jok bolsa аны жейилбейт. Ал шектүү болуп калды. Шекти дагы сактанышлык важып болуп калып атат. Аны тактагандан кийин халал экендигини баяндагандан кийин гана жегиң болот. Болсо жейилбейт. Ал же сактанышлык важып болуп калат. Түшүнүңөрбү? Үчүнчү дагы бир нерсе бар. Бул гулу. Halal haramda dagы бүгүнкү күндө адамдар гулу кылып атат. Гулу деген аша чабуу деген сөз. Аша чапке чаап кетпегиле. Halal haramda aşa çapkan da bolboyt. Halal haramda kaydiger bolgonda da bolboyt. Bunu ifrat ve tafrit dep aytılат. Түшүнүңөрбү? Tafrit kaydigerlik, ifrat bul aşa çabуу. Ökөөдөн тийип салынган. Кээде жөндөн жөн эле чектене берет. Эч бир далили жок, чектене берет. Бүт бардыгын чекке салып коесуң дагы элдерди кыйнайсың. Элдер эчтеке жегиси келе албай калат, таппай калат. Нени карасаң бул харам экен дей берсе, адам чектенип калат. Бул васваса дейт буну. Бул оруу бул, жаман нерсе. Андай шектер эчте кажети жок. Валлази халака лакум ма фил арди жамиа. Аллах жердеги бүт баарын бизге жараткан. Харам чектеп койгон. Харамдар жок болсо, далил жок болсо, ал сенин үчүн. Аны хани аммалия жыргап жейбер. Жыргап жейбер. Бирок чектене турган далил болсо, далил жок жерден эле аны харамга чыгарган болбойт. Бул дагы чоң күнөө. Өткөн сабактарда айтканбыз, халал, харам деген укук бир Аллахнын милдети бул. Аллахнын укугу. Биздин укугубуз жок. Өзү тарафынан бир нерсени хаза халал, хаза харам деп айта албайбыз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн гулу да кылбагыла, аша да чачаппагыла, бирок тахкык кылгыла, изилдегиле. Изилдеп, ошонун негизинде анан өкүм чыгарыш керек. Отуруп алып эле өкүм чыгарган болбойт. Демек эмне болду? Бул нерселер аслы хурмат болгондо анда этият кылыш керек болот, важип болот, этият кылышлык сактануу. Эгерде аслы ибаха болсо, анда мустахаб болот сактануу. Бирок экөө тең эмне болуш керек? Шак юнши ан далил болуш керек. Шек бир далилдин негизинде болуш керек. Dalil жок эле, жөн эле сөз болуп калбаш керек. Ушунун негизинде анан тамак аштарды колдонсо болот. Демек ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыгып атат иншалла. Бүгүнкү сабакта биринчи биз эмне айттык? Кан харам, кандан эки сүрөтү жайыз дедик. Бирин бул баягы мал сойгон ичиндеги боору, көк боору жесе болот. Жана союлгандан кийин, агып түшкөндөн кийин кичинекей кандар калат. Алар дагы масбух эмес, ал дагы халал. Андан сырткары эмне дедик? Лахмул хинзир Biz ayttık, şoşkonun büt bardығы haram. Büt bardығы sögü, jünü, tügü, eti, mayı büt bari haram. Hiç kaçan taza olbaydı. Andan keyin Allah'ın atını atabaygan bolsa, soygan bolsa, andı jegin olbaydı. Joğusun butluktardı, mazarlarda arnap soygan bolsa, taziman, alda olbaydı. Düşünüyoruz. Andan keyin hadislerde ayttık, andan şeklü nesilerde ayttık. Şeklü nesilerde ekiye bölüp karadık. Birisi hurmat bolgan bolsa, anda şeklin negizinde saqtanışlık vacip bolot. Aslında ibahat bolsa, anda şeklin negizinde saqtanışlık mustahab bolot.